target the sense in ange sangmala ngatu dile shugiye tine ta thrin namgyun da mandra we ke sangbo ye be rewa shugiye ta di kharin shubai na thanda de nye gunke loptugi nye gunke loptuk thanda changchup sherpa marang mirik sherpa re changchup sherpa marang gi palagi kherang gi thage thola kamal nang backup la sebo shara kogi mindus cheche khurang gi dinang so ta thring ngadi pechu chigi ye che chang kenan so thring namgyun da minda we sebo singi ye be rewa shugi ye ta thring nganzo lotak ki kola lotak mark of year lotak inji kela labaina birth sign yang na horoscope yang na astrology di kola ta thring kamel shuya yin ta chidang ngaran che dindes lebgurba o pomodi tagre dingam to chonsa ge biyo mare sene dinder lapse rob cham chik dinder lapsul yore te ta di dinder chidang midi khande chik chak ma chak midi khande chik yong ma yong so so mi chang la rak ligi yore koryuk la rak ligi yore ani koryu yapomena ani shuken tukcha thepgi yore naramro parwa porsa shuken tukcha thepgi yore ta koryu yapomena wada wara nai ramro chaina bane त्यसको naramro parwa chai त्यो नानी मुमाती पर्छ so if the environment and the family is not so good then it will have influence on its children. So it partly the tesni soso phamala pugu yapo chak machak phamala rakligi yore phame yapo phame namsha kundu ne choba yapo chiktyom bayina mikto yapo tyom bayina. If they set good example pugu de yang yapo chaya gi rewa yore tine chidanta perna khoryu yapo mena ani pugu de yang tukcha chaya gi nyanga yore yina yang ta chiyong ne sheba yina by and large chidang sena generally speaking chidang chiyong ne sheba yina ani chive lola keba someone born in the mouse year musa barka ma janme ko nani kita manche ta khande yoresana kosto huncha भन्नु पर्यो भने ta chive lola kebe pugu di yangna michik duks nanchu nangwa robo yores gor chive lola kebe midi nangwa robo sena charming मन पर्दो लगोरबे नेपाली केला मन पर्दो जग्गा यिना खाइ लाग्दो लगिहरुबा नंगवा डोबोरे अनि मिदे नंगवा डोबो मिक्सिल की क्युचन खाया मेनायां मिशनदा गिलमसां खबुचिगी योरेस चिवे लोला केबे मी यांगना खंगसाते अनि नंगवा डोबो योरेसा That you can lecture the positive points. The not chivel, not chivala, chivelo like kebare, chesanta lecture can cogire condu yomata. You shouldn't think that you will hear only good things about someone with mouse as birthmark. So charming che. Ani mi purpose na course to attract
mi corpus na attractive mi corpus na ani khade orsana mi dila kabo chige mangbo re ani khorang la mi mangbo khorgi ore mi corpo sana ta nepal la khadla korsana धेरै जना मान्छेहरु आकर्षित हुने चुम्बक जस्तै तान्नु सक्ने क्षमता भएकोला मी खर्पो लगियो रे मी मंगबो खराला कबचिगियो रे अनि मी मंगबो खरांगी न्यामदु देयाला कबचिगियो रे तिने लेक्चर सुनबा थर्ड पॉजिटिव पॉइंट खादेसना लेगा हुर्पो सना हार्ड वर्किङ नेपाली लबैना काममा फुर्तिलो मुसा बर्खा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अनि फुर्तिलो सबैजना आकर्षित गर्नु सक्ने र मन पर्दो विशेष गरी अपोजिट सेक्सलाई अब केटा हो भने केटीहरुले मन परिहाल्ने केटी हो भने चाहिँ केटाहरुले मन परिहाल्ने त्यस्तै उनीहरुको गुण हुन्छ अरे hard working then thrifty sana mul pheche chekebo someone good in using one's money mul pheche chekebo sidusane ani chala khanju manju nyugiyo mare mul thola tagiyo mare ani minji goya chala gina ani tanda chiwe lota yimbe michu nyugiyo re temen khanju manju nyugiyo mare sa ani ta this CD lecture wa good points positive point this CD lecture ta kyencha khari orsana lunglangbo sana ris utialne inji kela shibana short tempered tine chiwe lo la kebe mite lunglangbo yore sa di khorang yana morang yana khangsa de kyon ruba negative points kyon sana kamjori ta di lunglangbo yore sa mite then maintain control over sada ani chusimbo someone who knows one's limit I shouldn't do more beyond it who can know this kind of things dila chusimbo sana ta nepali la khalako lakku yana अब यहाँ देखिको बेसी गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्नु सक्ने मान्छे रिस उठ्छ तर सारो गर्नु हुँदैन भनेर आफूलाई सम्हाल्नु सक्ने मान्छे दि मुसा बर्खाको मान्छेको प्रकृति चाहिँ त्यस्तै हुन्छ त्यो भन्दा बेसी गर्नु हुँदैन भन्ने रिस उठे तापनि आफूलाई रोक्नु सक्ने क्षमता भएको हुन्छ सर तिने तदिनलाई गेन्चिक मंगबुदुगा there are many adjectives in this adjective related words so you can learn some adjective words at the same time ta gensik dinde mangputuwa gensik sana adjective dinde mangputuwa ani shorla on the side shorla kranchu gensik dinde changnana yang tigi ore ya de chiwe lola kebe midi higa lecha kyuncha khari yume diyang kingire tinde resa tine khorayang migil chimbo shira yorsa ambitious nga mo bala tinde chigi tinde chashi chimbo dide mangbo yoresa chashi ta midila chashi nga mo bala tinde chigi ani tine ti chigi stage khorangi migil chimbo shira yorsa migil chimbo yore ani chirdang generally they are successful chidang konsula lamtru yungi yoresa
safalta lamdo thulo udeshya migil chambusna thulo udeshya lamdo sna safalta ta dine Quranso migil chambu re chirdang generally khunso lamdo yongi yoresa lamdo yongi yoresa tene da duga tikla ta kyoncha yorba leccha yang yore kyoncha yang yore ani usko kami naramro gun ta kyoncha khari yorsna tongpo chenpo sena generous manchu tongpo chenpo yang labgire lakpa shangbo yang labgirba tongpo chenpo tang lakpa shangbo manchu phelkela in colloquial Tibetan we would normally say lakpa shangbo ane de tongpo chenpo sena daring to let go money from your hands. First, na art garnu, tangs na janu dinu hat kingo paisa janu dine art bhai kola generous. Ta tongpo chenpo sana chig yakpo shara yore ina yang tidang ngarancho mi mangchewa lakpa shangbo sene lapsul yore. Ta khuncho tongpo chenpo yo maresa. Ta kyoncha kharresa na उसको कमी के छ भन्दाखेरि अनि तोंगबे छिंबो यो मारेसा सेना they are not generous tongbe छिंबो यो मारेसा त disum tenchik mengi namdang re these three words are synonyms not generous is stingy and stingy labna phangbo lugirwa phangbo khora phangbo sheta yore phangbo sena stingy ani nepali lalabai na conjuice ani yang lakpa thambo lakpa hand thambo tight won't let anything go from one's hand lakpa thangbo maiser conjuice ta tijusum twenchik mingi namjang synonyms tongpyo chimbo yomare phangbo yore lakpa thambo yore ta mul ani karsa Kuranta mul tegi mare sa mission dala ningje chene mul tegi mare lakpa thambo sheta yore phangbo sheta yore tongbo chenbo yo mare phangbo yore sa mul thagas tegi mare sa phangbo sheta yore sa yina yangs labre raja tacha de boche raj should be here printing mistake Chewa chesala to someone whom he or she loves. Chewa chesala. Maya garne thau kune auta byakti. Ta chewa chesala yang mul mangbo dosong tangi yore sa. Dosong tang sena to spend money. Nepali la dosong tang sena खर्चा गर्नु पैसा खर्चा गर्नुला अनि जसलाई माया गर्छ त्यसको लागि चाहिँ पुरै खर्च गर्ने मुसा बर्खाको मान्छे चाहिँ यस्तै हुन्छ चेवा छेसाला अनि मुल मंगबो टोसोङ तंगे अनि चेवा छेसाला अनि तोंफे छेनबो फंगबो मेबा lakpa thambo meba tinde yoresa tina tha miche sumla ko baina if we divide a life of a person into three, then first phase, second phase and third phase. The
체드 라르그바 크란조 펠체 페차디데 군산레메 셰룽 록뇽 유겐디데 이나 체드 라스나 the first phase of one's life, first part of one's life. 체드 라 소데 쳐보시라 요레사 체드 라 냐 केबाने माशी फर्दु लगियो मर्दा छेदेला सोते छबो योरेसा यिनायां the second phase of life ani सोते दे कम की योरेसा सोते कम से ना सोते छबो सना भाग्यमानी सोते कम सना भाग्य से सुक्नु सना अनि टेक्निकली सुक्नु रे भाग्य सुक्नु सना अनि भाग्य चाहिँ अभाग्य हुनु त मिसिचिक पना मिचिक इबैना चिताङ लोग्य चुज दिगियोरबा तिने लोग्य जुति सुमला कोइने डिवाइडेड it into three. Ani first phase of life, second phase of life, third phase of life. In second phase of life, and his fortune will start degenerating. Ani kila kurangke sode de kale kam to yoresa. Ina yang Chemesina, the third phase of one's life. If you divide a lifespan into three, the third phase is the last phase. Ani chemela ani yang mulgi tite kangel khaya yugu maresa. Ta sode kamne saya tumya meba tindel hagi maresa. Mulgi tite kangel mixel ki khaya yugu maresa. Tindel resa. Tena ta chansa gabayina life partner. If you marry, if someone with mouse as birthmark, and then the best partner can be what's it? Lung Langbo. Okay. Lung Langbo sena short tempered labayimba. Ta chivelo la kebe miti Lung Langbo ta gilsi kraya pyoge kingi yobate inji kingi mebaida Lung Langbo la short tempered. Nepali la risa. Ris utial ne manche. Ani nanchu nagu tung ya lagyore short nose labna yang short tempered nagu tung ya lagyore tongpo chenbosana generous one who dares to give away, one who dares to let money go out of his or her hands. Sena generous. Tongpo chimbo. Ta chivelo la kebe mide, chivelo la kebe kangsa te tongpo chimbo yo maresa. People born in mouse year, they are not generous. That the kyuncharwa negative points. Kyuncha khari arsana tongpe chimbo yo maresa. Tene pangbo sena stingy. Tongpe chimbo yo mare pangbo yore lakpa thambo yore sena tongpe chimbo yo mare sena not generous. Ta tongpe chimbo yo mare pangbo yore lakpa thambo yore sena Yusum di Tunjik Mingi Namdang synonyms. Tunjik Mingi Namdang re.
제자다 lecture 단 견차 창말 요리 창말라 제장 지वे로 라케베 미디 락바 탐보 요레사 팡보 요레사 동보 친보 요 말레사 아니 राजा ताचा टिकबोचे राजा इसको माथि हुनु पर्ने त र दी खांला योंगु गुयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक चेवास न लव चेसा लास न टू समवन he or she loves राजा त रा should be on top of चा चेवा चेसा ला 제와 체살라 양 팡보요 말사 야 उनीहरु कन्फ्युज हुँदैन जसलाई माया गरिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्छ र सन्तङ्गी गर्छ जेवा छेसला र सन्तान तोंबो छेनबो लापा फाङबो मारे लापा थाम्बो मारे सा तिने छे त्यो ला फर्स्ट फेज अफ one's life छे त्यो ला Cedula, first phase of one's life, Cedula, Sode Chenboyor is a fortunate. Cedula, Sode Chenbo, Kare Guna Yang Ragiore, Multang Tindiki Kange Tigio Mare, Sode Chenboyoresa. Ina Yang, second phase of life. The Mitsuji Sumla Goba Ina, Ani first phase, second phase. Third phase. If we divide a lifespan into 3, then first phase, second phase, third phase. In the second phase, technically, his fortune will dry. But in English, you don't say something like this. And then his fortune will start degenerating. There will be downfall in his fortune. So they come get Semela, the third phase of one's life. Semela, yinayang semela, ngulgi kangel tegi maresa. Won't encounter with financial problem. They will live comfortable life. Ani semela ngulgi kangel tegi mare. Aba Nepali ma banyan chai. एउटा आयुको तेस्रो भागमा चाहिँ पैसाको समस्या चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुँदैन सबै पुगिरहेको हुन्छ तर पहिलाको जस्तै चाहिँ हुँदैन अनि अब जीवन साथी मुसा बर्खाले जीवन साथी सबभन्दा राम्रो को छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि छासा ग्याबे कबला छेटोक जीवन साथी छेटोक life friend छेटोक someone with whom you will live throughout your life छेटोक if it's a husband it's about wife if it's a wife it's about husband so the best marriage partner is dragon sita मुसा बर्खाले चाहिँ ड्रैगन बर्खा सित बिहे गर्यो भने मुसा बर्खाको लागि चाहिँ बेस्ट कि त टेल बाँदर someone born in the dragon year or someone born in the monkey year lang goru barka ani someone born in the ox year or someone born in the monkey year or someone born in the dragon year is the best partner for someone born in monkey year with monkey birth mark. Ani dindaresa ta yinayang chitang di chiyong ne sheba in by and large
you can expect him or her like that. Ina yang karsa koyugi shukenyan tibgiore. One will be influenced by environment. Ani nangmi shukenyang tibgiore will be influenced by family members, but by and large, someone born in the mouse year will have all these good points and negative points. Tindas cheche ta ngarancho phebacho ta hipsapolo chung nagi minduga yang kashi gi kati gebe kabla o midi ta chinda sibe che ngala thungbare ta dishi sung ani kewa monma khoran didere kewa chima kewa tinde lengere se te tiso da chida ngala iche shira me chesa ta tinde ko la nga deshe gyugi me yina yang ta kayo lakyo kharyorsna kirade chiwelo la kebe michi gimba ina ani lunglambo yobati kina kengu yore ina yang chikranzo chusimbo ta dine mangye manga chena nyokta chimbo yongresne soso la ka tuken tinde gi quran la lecture chi yore sa ina yang multe yonsam ni rawa machi ni digre lakpa thambo shita yore sa chiwe lo la kebe kangsa te lakpa thambo shita yore sa ina yang tsewa chesa la soso rangi tsewa chesa la yang mul phangme ki teya ki quran chu rangshim re sa tindes cheche ta nye de nye chage nang la pödang pögi luksul yiche chödang delwa yöbe dindegi shata nge dinang la lugi yö a te inyam to Darjeeling la kare yungu yore kare chigi yore dinde ki kola yang nge de nyentin soje tangi yö te mayimba dinde khala se debe sotobo nyopcha gebdebe sotobo chamka chimbe sotobo dinde nge 이 자기 나라 캐나저 자원의 시기 말에 다 이제 롭좀 용야기 감을 딘딩에 캐나초라 니라 마송나 세야기 탑시에 지기여 제선다 딘데 제제 나란초 지속기 năng 딘데 스투벤스베르와 슈기여 아니 대단 냠도 아니 더링기 진다디 대 참사기 Ani Jindala Pepala Tuchenang. Thank you for coming to the class. Ani Chela Younger Jelyong. See you later.